أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ زتري أخونا أختم ನರಕಾಗೆ ವಾಹಕಾಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮೇದು ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಿ ವಗುತುಗ ವಾಹದ ಕಾಲಂ ಅಮಜೀಫಾವಾ ಬೈ ನುಕ್ತಾತಕಕಿ ಎ ನರಕಾಗೆ ವೇಂದಿನಿವಿ ಅಜಾಬುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲೂರಿಂಗೆ ರುಯಿಮುಗೆ ಅಡ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಆದೇಸ್ತವಗೆ ವಾಹಕಯ ಎಮೀಹುಂ ದನ್ನವಾ ದೆನ್ನವುಂತಕ ಎ ದೆನ್ನವುಂತಕ ದೇವೆ ಜವಾಬುಗೆ ವಾಹಕತ ಅದಿ ನರಕ ನಿಕುತುಮಂ ಎಬಾಮೆಹುಂ ಕುರಾ ಉಮ್ಮೀದ ಇಂತಿಜಾರ ಮೆದುಗ ಕಂತವೆಗಿನ್ ದಾಣೆ ಗೊತುಗೆ ಬೈ ವಾಹಕತ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ನರಕ ವರಂತ ವೆರಿಂಗೆ ಸಿಫತಕ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲತ್ತಕ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಎದುಂತಕ ಎಮೀಹುಂಗೆ ರೋಯ್ ಹೇರುಮುಗೆ ವಾಹಕತ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫನಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ನರಕಾಗೆ ಮಂಜರ್ ಅದಕ್ಕೆತ್ತೆ ನರಕಾಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಇನ್ಸಾನ ದತುರು ಕುರ ಕವ್ವಳುಗೆ ಅಜಾಬುಗೆ ಮಂಜರ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಸಿಹುಕುರವ್ವಾ ಫೋನಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಂಜರ್ ಎತ್ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ದೆಕೆವಡೆ ನುಗನ್ನೋಮೆ ಎವ್ರೆ ಹುತುರುವೆಗೆಂಬ ಎವ್ರೆ ನುಬಾವೆಗೆಂಬ ನರಕಾಗೆ ತಸವ್ವರಬ್ಬರೆ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬಬ್ಬರೆ ಕವ್ವಳುಗೆ ಅಜಾಬಬ್ಬರೆ ವಕಿಂಗ್ ಹುತುರುವೆಗೆಂಬ ನುಬಾವೆಗೆಂಬ ವೇಂದೆ ನೀವು ಅಜಾಬೆನ್ ಉಕೂಬಾತೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ತಾಕು ಮೀಹೆಗ ನುಫೆನ್ನ ಮೀಹೆಗ ತಸವ್ವರುವೆಸ್ ನುಕುರವೇನೆ ಎ ವೇಂದೆ ನೀವು ಉಕೂಬಾತಾಯಿ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾಹಕ ಸೂರತ್ ಹೂದುಗೆ ಸತೇಕ ಹವನಾಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಾಫನಿ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فهي أباجورين دني إباميهم تبين تنكي نركي لهم فيها زفير وشهيق إباميهم إن نركاغ تريغا إباميهم رويموغ أدون بير نيواغ بير فنوالا نيواغ أدو غديان حفافا إن نركاغ هناني أديا مهم إتري الله نيواغ أدو إتانغا غديا غغمافا هنان مي إميهم رويموغ أدو تريغا نوتا هيرموغ تريغا هميني كمي أي بيرك دمالا رويموغ ترين هيرموغ ترين بيرك එමිහුන් නේවාලා නේවාලුමුගේ වේනුගේ අඩ අදි එතරය දමාලා දෙමුමුගා හුරි වේනුගේ අඩු නරකයාගේ තෙරේගා ගුගුමාෆා හුන්නානේ මි සිෆාගේ වාහකත ඉල්මොරෙන් අල්ගොන්මෙන්න කාරිකොත් දෙවමට්ටක බයාන් කුරුම දුනියගේ මිසාලු ජස්සවාෆා බයාන් කුරාෆේ ನರಕಾಗ ಕಾಫರುಂಗೆ ಹೇರುಮುಗೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ರುಯಿಮುಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಸೌತುಲ್ ಹಿಮಾರುಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಹಿಮಾರಕಿ ದೆಕೊಳಗೆ ಹಳಲ್ಲವ ಗಣ್ಣಿರುಗ ಬೇರ ಅಡು ಬೇರುಕುರ ಅಫದೆಂಗ್ ಎತೆರೆ ಎದ್ದಮ್ಯಾಗನ್ನ ಇರುಗವೆಸ್ ವರುಗದ ಅಡೆಗು ನೆಚ್ಚು ಬೇರುಗೆ ಅಡ ಬೇರ ದೂಕೊಲ್ಲ ಅಡು ಅಮೆಯ ಎಕುಗ ಎತೆರೆಯ ನೇವ ದಮ ಅಡು ಎಮಿಹುಂಗೆ ವೇನಾಯಿ ಕೆಕ್ಕುಳುಮುಗೆ ತೆರೆಗ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಗ ಹುನ್ನಾಡಕಮ ಮಿ ಆಯತ್ತಕುಂ ಎಬ ದಲೀಲಿಬೆ ಹಮ ಆಯಕುಗ ವಹುಂ ಯಸ್ತರಿಖೂನ ಫೀಹಾ ಫಾತಿರ್ ಸೂರತುಗೆ 30 ಹೆವ್ವನ ಆಯತ್ತುಗ ವಹಿ ಕುರಾಫನಿ ವಹುಂ ಯಸ್ತರಿಖೂನ ಫೀಹಾ ಎ ನರಕಾಗೆ ಎಮಿಹುಂ ರೋಯ್ ಹೇರಿ ಆದೇಹಂ ಎದಿ ಎಹಿ ತಿರಿಕಮ ಮದದ ಎದಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಗದ ಅಡುನ್ ದನ್ನವಾನೆತ್ ಎ ನರಕಾಗೆ ವೇಂದೆನಿ ಉಕೂಬಾತುಗೆ ಗದಕಮುಂ ಎಯಿನ್ ಸಲಾಮೆವ್ವಾನೆ ಮಗೆಂ ಎತ್ತೋ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಎ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಗ ಅಡುಗದಕೊಂ ಹಳೆಲ್ಲವ ರೋಯ್ ಹೇರಿ ಆದೇಶ ತನ್ನವ ಉಳೇನೆತಿ ಬಿ ಮೌದೂಗ ವಾರ್ದೆ ಫರಿ ಬಯಂ ಅಖ್ಬಾರ್ ತಕಂ ಅವಗಮ ನಜರು ಹಿಂಗಾಲ ಇರುಗ ವರಗಿನ ವಾಹಕತಂ ಅಸ್ಸಾಬೇಕಲುಂಗ ಫರಾಪ್ಪುಳುಂ ಅದಿ ತಾಬಿ ಬೇಕಲುಂಗ ಫರಾಪ್ಪುಳುಂ ವಾರುದೆ ಫಾವೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಫರಾಪ್ಪುಳುಂ ಬೆಸ್ ಬಯ ಖಬರ್ ತ ನಕುಲು ಫಾವೆ ಹೆ ನಮಸ್ ನಕುಲು ಫಾ ಬಯ ಖಬರ್ ತೋಗ ಸನದುಗ ಹೊರೆ ಬಲಿಕಶಿಕಮೆ ಎಗೊತುಂ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುಂ ಕಿಬಾನ್ ಅಸ್ಸಾಬೇಕಲುಂ ಕಿಬಾನ್ ತಾಬಿ ಬೇಕಲುಂ ಕಿಬಾನ್ ವಾರುದೆ ಫರಿ ಖಬರ್ ತಕಬ್ಬಲ ರುಗ
ebekalu vidalwani inna ahlan nari la yabkuna ad-dumu'a fi an-nar narakaga ahluwarin ebamehun karunaga gotuga karuna ohra mungos hatta law ujriyat as-sufunu fi dumu'ihim lajarat emihun lolun ehore karunaga nazongu faharu duvvan ulunkamuga winemes e nazongu farues e karunaga terega duwa waruge korta kanduta e narakaga terega wanakam thumma innahum la yabkun den ebamehun e ruimuga herumuga demi tibenete biddami ba'da ad-dam' ba'da ad-dumu'i karunan ebamehun roe here mungos e karuna hussumun e foga ebamehun lotakun le ohori karunaga badaluga lege korta demigen danakama efo vidalwani wali misli ma hum fihi falyabki ebamehun ge enuba halata meduga tiba duniyega hitamakun hiddative roe hadash e maqamuga nubakamun algon men e nurakkatere azabun Allah subhanahu wa ta'ala salame kurawat em bekale farapul wardun asave timammenna khabar lipfewani annahum yasrakhuna fin nar narakage ebamehun roe heri halel lawanete hatta tanqati aswatuhum e roe herumge terega ebamehun adutan ekko gos huswande fala yabqa minhum illa kahay'atil anini min al mudannaf ebihun kibang e roe herumge adu kendigen gos marang hazirfa onna miha ebbes adebbade neeve mihaga faratun anna kukurumge adufada ade nooni ebamehunge faratun beru nuwa hisaba ebamehunge roe herumuga ebamehunge halatu dane ebamehun narakaga e roe heruma wendeniwe azabuge terega ebamehunge e roe heruma kun dennewmakun ebamehun qur'ane ebbes laabe manfae nonnane e hayataki wendeniwi daima demigimwa demidumme surat ibrahim ge 21 sanatu Allah subhanahu wa ta'ala ebamehun ge halat ebamehun ge wahaka narakaga bayan kura wahi kura honi emihun bunane sawaun alaina ajza'na am sabarna aharmen roy heri ades ko dennavies noda ketterivies aharmege maccan hamahame malana min mahis mi azabun nikmevene ebbes gotek salamatan edene ebbes farate devene ebbes tanetti bammenda kannete embekala vidala fawe ebamihun sate ka aharwanden ketterikama ekuga e narakaga kekkorwe to balane thumma bakaw mi'ata amin efoga sate ka aharu ebamihun roe heri dannawanete bunane sawaun alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis timammen roe heri dennevi kamuga avies adi ketteri vetibe mase kurikamuga avinemes timammen naka salamevane ebbes mage daane ebbes tanek shakwa edi dannawane ebbes faraten e shakwa assawane ebbes farateves timammen naka nuwe timammen ken nukurias nuwata kekkurias timammege macca hamahama wegembe filandane ebbes tanet timammen naka nuwe ehennames eba mehunna e naraka nirubwa devwa to Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga eba mehun dannawane adi emihunna fenna huriha farat teken e naraka hawalu kureifawa narakaga banderin gatuga wes emihun e narakaga azabun luikod devwa to e narakaga eba mehun salamakod devwa to du'a dannawa ulene e du'a dennewmun eba mehun maayuswane waguta hamayak asuma dandeng Allah subhanahu wa ta'ala ebamehun halat bayan kurwa wahi kurafoni qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin ebamehun dannawane euren dannawane te alamenge verdas kala ko alamenge maccan abajje verikamuge kolu gadewege diyeye wa kunna qauman dallin timammen vi maghfur difawa baykamuge duniyega ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون علمن جبردس كلاكوي إن نركان علمن نربان ديو ألون أمبرا نيا بريكم إن نركان تمام من غسي كم غوانما ألون إنوبا مغت تمام من إمبري غسي كم غوانما هم كشورم بس تمام من واهوشي أنيا برين كم غي إندوغا إيج جواب الله سبحانه وتعالى وحي كربانه قال اخسئوا فيها ولا تكلمون tebamehun nikamit kama ekoga hanu tibeshe hama himemme tibeshe timan raskalaangya tebamehun dannawa nuleshe tebamehun ga bahaka ijab devene faraten nuwe maneki nikamit kama ekoga
tiba mehun di narakaga hamahi membe tibesh adi narakaga banderin nabas semihun dandawane zukhruf suratuga haddi habbanatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani wanadahu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk neba mehun dandawane e malika ki narakaga banderi e maliku liyaqdi alaina rabbuk kalege fan verdas kalang hadratuga dandawa debwashe timammen halakku fana kurabwa neti kurabwa to e suwaluge jawabuga salaf salihun tere bay bekolum vidalo fawe itan ahara kaffa inhas aharuga bay bekolum vidalo ni inhas aharu eenage shakwa ya fahuga inhas ahara fahu ebekolum farapulun annane jawabaki qala innakum makithun ham kashwarun tiba mehunnaki min narakaga daima demitibene bayke itan aharuga adeha fahuga anna jawabaki mayuskan intiha eddane jawabe e narakaga ebamehun daima demitibene kama suratu ghafir ke 49 fansa sanayatu Allah subhanahu wa ta'ala hi qurafani wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam narakaga tibe narakaga ahulwarin e narakaga banderin dannawane ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab tibamung verdes kalange dannawa debwashe kommes duhegga tibam mennan azabuge tere minbare luikod debwato azabu luikod debwato tibamung verdes kalang hadratuga dannawa desh qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat ebekalu vidalwane tibamung gaata tibamung nattaka Allah subhanahu wa ta'ala fono ve rasul bekalu faalwegemba hakitekagen bada nugannawa heyye qalu bala emihun dannawane adi kiyenge e rasul bekalun timammange gaatan islam dienuge da'watagen faaluwegemba hekitakagen bada gate qalu fad'u wama du'aul kafirin illa fi dalal e bekalun dannawane tibamihun dannawashe tibamihun amille dannawashe hamakashorun kafirunge du'awani furedumege terege kafirunge dennewun furedumege terega gellumege terega menuwe nuwe egmane ke du'ayan ijaba devene ebbes farate nuwe ehiduga eba mihun Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga dannawane e azabu liko devvato e azabun nerubba devvato surat fatir ga 30 habbanatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani wa hum yastarikhuna fiha emihun e narakaga madada ehi terikam edi hale fale lawa dannawane te ربنا أخرجنا علمن غير رزقنا كوي علمن من نركا نربان ديب نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل دنيا غتمم من كونغولو نوبا عمل توغ بدلوغا هيو عملكم غبا إلهان إيمان بتقوى بري بدين بري إسلام كما إيمان كما حياة بيت كرمتكا تمم من الدنيا ألو نردبان ديب إفوق الله سبحانه وتعالى إميهم جدنه والجواب دبا وحي قربانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر تباميهم نصيحة وعدا إرشاد هدم كوجن ميهكو الله كماغا رجوع وإمبري أنانه أمور تباميهم مدتوغا مان الله ندباهي وهي هارو 30 سهر 40 سهر 50 سهر فستول سهر ईमान कम के वाह के दक्का और इवे कुरान के वाह के दक्का और इवे मिस्कित तकुम बंगी गवा और इवे दरुस्त का नसीहत तका इरशाद तक मिस्कित तक मी हुन नयस गेगे का हुन टीवी तका रेडियो तका इंटरनेट वेबसाइट तका हुरिहा इच्छकुं एना नुबला गुलुनस नाहा गुलुनस ए हुरिहा इच्छं अडु एमं गस එද්දුවස් දෙදුවහෙ නූන් එංගහාර දෙහාර නූන් තිංගහාරෙන් හතර වහාර නූන් 40 සාර 50 සාර ෆස්තල සහර විරුගස් tibaga umur nadehe handumako zikurko tiba e an amal qur'ane muddate asan weye awalam nu'ammirkum timras kalag tiba mehun efada umur nudevwan heye ma yatadhakkaru fihi umurga tiba mehun handumako zikur qur'ane war muddate waja'akumun nadhir adi miduhoga nubakama e narake kun tiba mehun salamabba e narakaga azab ulikod devwan tiba mehun medoti dannawa narakaga wahakan inzar qur'ane naziraku رسولك تبع من قاتب بدا نقلنا وهي فذوقوا وما للظالمين من نصير تبامهم إن أركاك بين دني عذاب وجراه دكش أنيا برين واقي روانه نصر روانه إبس فراتين إبس مدد غارن نوي
mi malaikatunge arihuga dennewima azabu liqut devvato Allah ge hadratuga denneima ebekalunge jawab etan has ahara kafauga ai tibamehun daimat demi tibene den dennewima ebekalun evidalwani kalemen amille rabbuga hadratuga dannawash rabbuge jawabu ebamehunna iwegen ediyei Allah subhanahu wa ta'ala kandaluwa bayan kurabwa fevani abadus mi naraken annen jehuni neegi genne nune timan raskalange tibamehunna aniyavari bodigatiye nune ulene gotai fota timan raskalange bawa nuleviye nune hudu tibamehun amille dutakun tibunani nunge rasul bekalum wada gate e narakage inzaru aharmenna hamen ay e namas aharmen e dawata inkar kuriye en aharme iman nuiye babutues aharmenna libune umurwes be raskalange devviye ehem bima ein komme muhawara ekgaves Allah subhanahu wa ta'ala in narakaga ahulwering maccan e ilahuga hujjan e qaim kurabani timan raskalange faharagaves teba mehuna aniyavari bodigati nunkan ehen namas teba mehun nafsutaka amillen aniyavari wegen mi narake teba mehun wannan jehunik Abu Darda kibar riwawagen asave ekdek fan vidalwe narakaga ahulwering wahaga bayan kurabun narakaga ahulwarinna dannevene tibamehun narakaga banderinna dannawashe fayaquluna awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat bekalum vidalwane faaluwegemba hegitikagan rasul bekalun tibamehun gata wada nugannawa hiye emihun dannawane qalu bala adiketta e rasul bekalun wada gate qalu fad'u wama du'aul kafirin illa fi dalal ebekalun dannawane tibamehun du'a kurashe amille Allah hadratuga dannawashe kafarunge du'awani furadumegga kamuga menwe nuwe yen ijaba dene ebbes faraten nuwe effoga vidalwane fayaqulun ud'u malikan malik arihun dannawashe narakaga banderi fayaqulun dem malik arihuga dannawane ya malik liyaqdi alayna rabbuka qala innakum makithun e malik gufane timammenge maccan azabu halakurwa timammen netikurwa to kaleegfaan verskalang hadratuga dannawa devwashe qala innakum makithun kaleegfaan vidalwane hama kashorun tibamehunaki min arakaga daimat demi tibene bayke A'mash rahimahullah vidalwani nubbitu anna bayna du'aihim wa bayna ijabati malikin lahum 1000 aamin vidalwani timammen khabar limfewani emihun edannawa dennewma en anna jawaba detirega inhas aharu ebamehun intizar kurun jenek دين دنوان قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون دنوان كلمة برس كلامك دنواشي كلامك بر وكين هيوبكم بفرات النوي دعاء دنوما دين إميه دنوان ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين علمك برس كلامك علمك مچن أباج وريكن إسوغتيه وكنا قوما ضالين علمن في مغفر دفاوا بايكمك ربنا أخرجنا منها على من غير رزقلاكو إن أركان على بين نروان دب فإن عدنا فإنا ظالمون دين ألون إن أركان تمام من نروان دب فيما دين ألون تمام من فافكو جن دين أنن جيجا أهر من نكي أنيا ورين حسابهم بس أهر من قبول القرآن من قال فيجيبهم يجي جواب قد النبين قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله وهي قربانه بامون أنغوانه تبامهم نكمتكما إكوغا هنو تبيشه timan raskalange tibamehun ebbesech nudannawa ebbes waake nudakka angamadun laage narakaage tibesh ehem riwayat ge asave narakaage ahulwarinna emihun dannawa dennun taw terega hataru dennewmaka ebamehunna ijaba devekama adi faswana dennewmaka ebamehunna jawaben nudevenekama emihun dannawa yaquluna rabbana أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل على من قبل رسكلاكوي إبر رسكلاك على من دفهر مرغنوا دفهر الدروا فيمو فهي على من فافتن على من فافتن على من اعتراف وجامو فهي على من نمي عذاب نكمة بين إبس مجن ونانهج mitanga defara margenne mag wahake ki nitumuge terega insanun tibi tibumai alun anikkaves mahsharan ebame hon tobi marakun margenne wa insana furtam neti ebbes ecche nunkamuga wefa ei enaga furtam maruge halatak
dirumennen hale ane maraki tobi marako insana marwa hal defar dirumaki insanage tobi haya ane dirumaki mahsharuga maidanuga alun insanun diruwe maqam ehm bima ibaraskalange timammen defahara marugannawa defahara diruwa fiimoe timammenge faafataka timammenge i'tiraf wejjamoe timammenne engijje minarken annen jehijjeka minarkaage weenderiwe uqubaatu gadafatakan timammenne ihsas kurai tajriba kurawejje ehem bima den eben heye ebbes wagem miraka minarkan aharmen salam ebwane nikme wene ebbes goten ebo en heye fayuraddu alayhim emihuna radduga den wene ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم تنرك اتباعهم أنن جهن السوبكي من الله إكوانتكم إلها هميكن ألقن كرن قوالوي كم فارق تباعهم إدعوة كافر ويموي وإن يشرك به تؤمنوا إكلانج شروع كرن قوالوي دعوتك تباعهم إيمان وجن إملتك إجتك شيء تباعهم تباعه أولوني تمن رسكلانج هميكن ألقن تمن رسكلانج الدعاء دنوا timan raskalang engevi fatai gotan imam wegen e hayang egotuga diriwolen bune komme faruk tibame moon amuraliye ekam timan raskalange kufurwe timan ilahunun ehem faratakan aluwetiwan gowalewe komme faruk e da'wat tibame ijaba dinimu eyye minarkaga tibame andan jawna sawbaki thumma yaqulun den emihun dan nawane ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون على من قبل رسكلاكوي على منك تهوريها كم بس فينيجي وسمعنا أدت من أدوها في متوريا تشبس فرجعنا نعمل صالحا نهم دين ألون هر من دنيا فنوبان ديب في ساره وعمل كوكين هر من تقوى بركما دين بركما كم قربان الديجن بس من هركان عذاب على من سلام بانم إنا موقنون تمام من باني إهارون تمام من باني يقين كرابيكم آخر الدوس أنانكن نرك أنانكن مي عذابا كريمتلان جهنكن يقين كرابي قطوك دنيا حياتك تمام من ديري أوليني ألون تمام من دنيا فنوان ديوه إيرون إلهي نصيحة إرشاد أدوهاگين تمام من هي قطوك دمي تبينم إيه ردوك إنجوينة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها timan raskalange iradu kurabwana makum nafsakan e nafsake hidayatu magu dakkawa fi muhe ekamak Allah subhanahu wa ta'ala wani algom men hidayatu magu bayan ko devaf beenum wa miha ko islam wa nagon iman wa nagon fahi ko devaf ena amille magu furadeni ena amille magu khiyar kurani Allah subhanahu wa ta'ala ge tawfiqa ekuga جيجي وين آيته واقس بدارو فوي ولكن حق القول مني هنا كم تمن رسكلانج حضرتم وحق كلمة فلي نما وفوا حق فيصلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين جننا إمها ميستكون نركين علوبا نرك تمن رسكلانج فروا وشيب إجمالك جننا إنسان كترين تمن رسكلانج كافر ميستكون نركين علوبا نرك فروا هشيم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فاتبامهم مبدلوا ما مدغا مقام نركا تبامهم امرتك مدغا تبامهم بدلوا ان جهين دوست تبامهم هندان نتا لكمتك ادوهوge weendeni azab نركاge weendeni azab tibamهم dekesh inna nasinakum faitiman raskalange wani tibamihunge matin hadumaneti kurabwafe ekalang rahmatun ebamihum bani beru kurabwaf وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ارتبامهم كونغلونو عملتوغ نباك متكا نركاغ دائمي ويندني عذاب غراه تبامهم ديكيشه ايمو دنوانه ربنا اخرنا الى اجل قريب علمنگ ورسكلاكو كودا مدتكن علمنگ اجل فسكروا دنيا فنواندي نجيب دعوتك ونتبع الرسل ابرسكلاغ دعوتا ابرسكلاغ رسول بيكون اجابه دينو متكا ايغ ردغا دنوينه وحي قربانه انغوانه اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال تبامه دنياغا كشوركم هواكم اولوني منون هي تبامه هنكي دنياي وكيوگم فناوگم اس من نركيا بدلوان جهين بي نونكم تبامه دنياغا هواكو يقينكم كشوركم اولوني منون هي ميدو ehuriha wahaken ebamehun e'tirafegen dar Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabani angawa debani
duniyega ehuriha wauden ehuriha huwaen ehuriha neggani kama nubakam tibame umbani dakka fe mi qur'anuge da'wata rasul bekalunge da'wata meduga emi hun dannawane rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal alamenge verdes kala koy alamen konguluna amartok badulaga heyo amal kurma timammen en araka nirubande ek jawabuga dennevene awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara wa ja'akum an-nadhir isbayam kurdi faden tibame hunna en ibada nasihata irshadu hadma kurmuga ekashigem wa muddatu umur timan skalang tibame hunna debwa wanuehe adi miduga wahakan inzaru debwane rasuluku tibame hun gatan nadeheye emi hun dannawane rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin alamenge verdes kala koy abajjaverikamge mago timammage macca gadave gatiye wa kunna qauman dallin timamem vi maghfir difawa baykamge rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun alamenge verdes kala koy alamen e naraka nirubwan deve alun ambora den alamen duniye fonwa den alamen naraka annan jehjam timamem wahushi hama kashorum bes aniyaverin kamge e foga ebame hona jawabuga dennevene qala khsa'u fiha wala tukallimun nikamatikama ekuga e narakaga tibame hon hanu tibeshe timan raskalaanga tibame hon ebbesche nudannawashe wa kuntum minhu tadhakun ayatu faatu Allah subhanahu wa ta'ala emihun halat itura tafsil kurwa innahu fariqun min ibadihi makashurun timan raskalaanga altakun teren jama'ate gabayk iman gahulwari يقولون ربنا ادي دنوي علمنگ ورس كلا كوي آمنا علمن متي ورس كلانگ ایمان وگنه فاغفر لنا في علمنگ فافت فسوان دي ورحمنا وانت خير الراحمين علمن رحم اللبان دي دي ورس كلانگ رحم اللبا ام مت رحمتك ورس كلانگ دين الله سبحانه وتعالى انگوني دي ورس كلانگ علتكم ترين ایمان بتقوى وري دين وري timaras kalang hadratum fahafusan edi alutakun terem bayaku dannawa tibe halatuga tibe mihun fattakhadtumuhum sikhriya ya imanu ahulwarin timaras kalang du'a dannawa namadukun hiyo forwa ulunu taqwa ya salihu ahwarin balafa emihunna dimalam malama ko frasara kura bayakamuga tibe mihun wimunungaye hatta ansaukum dhikri e malamata frasara ge sawbun emihun tibamehun Allah subhanahu wa ta'ala timan raskalaanga hadma kurmun tibamehun ekkiba kuri imanu ahulwarin kuri fursaraga demitimugo sawbun timan raskalaanga hadma kurmun e magu tibamehun banduwegen diye wa kuntum minhum tadhakun tibamehun e mu'minunna meduga hi samasa kon hi duniyega tibimunun hayye deenuge kamek deenuge shi'arek deenuga matiwari hukmen Allah subhanahu wa ta'ala kanda alwa hinduga e hukman imanuga ahulwarin amal kurima e sunnatakan imanuga ahulwarin tabawe mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulubbi gote ekale faanuga sunnate ekale faanuga shariate ehem buna iruga e fursarakum malamakum hi samasa ko jessun ko fursara kura baykamuga tibamen duniyega tibimen ungai hame ken kufuru yenno hame ken kufuru wi ennon kufra dawad diniye vesnon iman ga ahurna fursar veskuri naraka ga waaka bunima ebbes fursar kuri swarge ga waaka bunima ebbes hajujehi allah go fotabes hajujehi en imam mi honna bes hajujehi ehem wima mi azab tibame honna haggoye tibame hum wimunun he e iman ga ahurna fursar kura bay kamuga tibame hum wimunun he emi honna malama ko duniyega hisama sa ko sakarajja ulunu bay kamuga ehem wima miedu tibame hun tivani ehuriha kamegge azabo gotuga mina rakaage wendeni uquba dekin jeybe lobe dizzatere akhonna khutun Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna narakaage se handuma ko devani tibame hun kongolunu noba kantatta hadaha noba neggani kankan duniyega koffe tibame hun astitibe miedu timan raskalanga hadratuga tibame hun azabo liqod devvato danno mun dairuk emi hun embes kamaka inkaren nokuran menge e narke banda huriya mihum bes e da'watu asking amille kama kamfasha e kufur wegen iman ga ahluwarinna deena fursara koggen kange narke bade tibi emihuna nengi tibbaka nonkam
kulliyeka marugannevi nunkan rasul beker risalatu nannanis kulliyeka me marugannawa narake wedde vinunke mun engekan uriha kame sengi tibegen enge bamu inkar kureka lobe izzateri akhunna akhtun e narakayan ebame hun neredevwa to ebame hunge ummidu adesta demigen daane kuridu agon mitanga bayan kuri hadisa e ebame hunge e ummidu to ko macca mayuskama ekoga mayuskan as mulin ekko ekora ummidu kendigen daane halatu ebame hunna ahmen asuma daanden ei swargya e narakaya deterega kambali bakariyege suraga marugenes maru katileve hisabun e dannawa dennewun uttigen dan kashoro yemi unna din timammen dennevene dennumuge evves beenumen nekka mitanun nikmevene evves gote denno onnanek sahih bukhari ya muslimuga waridun asa yuja'u bil maut yawm al qiyamati ka'annahu kabshun amlah fayuqafu bayna al jannati wan nar فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا حديث أو من كريك يا فاني سورة نركة دتريغا كمبلي بكريك سورة مارغنس بهتم مفوقا نركة أهلورن نجوا لبين تبامهم إيه نركة أهلورن نمي كوتشك تبامهم إنجيتو إميهم كندراتا مفلا بلانه بلا بنانه آيك تمام من دنم تيجي مره سورة أهلورن نجوا مي كوتشك تبامهم دنم تو إميهم بنانه آيك أهرمن إنجيتي كوتشك تيجي مره إفوقا swarga narakya deterega swarga ahulurin narakya ahulurin balahatta antibba e maru etanga katilevene zabah kurvene foga i'lan kurvene e swarga ahulurin neve khuludun fala maut tibamu navani daimi hayatage titanun tibamu nikunna kan nujehene narakya ahulurin nage i'lan kurvene e ahulu e narakya ahulurin neve khuludun fala maut tibamu navani daimi devitubmeke duha kos tibamu etanun nikmegen nudane efoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam emi hunga macchen annane mayuskamge wahaka bayan kurwa kit qur'anuga wa ayati kiwa vidale wa anzirhum ebame honna inzaru debare yawmal hasrati emi hum mayuswane duha meduga iz qudiya al amru man allah subhanahu wa ta'ala me huriya kam faisala kurwa nimma duhuga wa hum fi ghaflatin ebame hum bani eduha meduga duniyega hayatuga ghafil wegenne وهم لا يؤمنون أديبامهم إيمان بس نمبيمه نبأ تزتري أخونا أختم علم ورميدار وني نبي صلى الله عليه وسلم وارد وفاوي إبس ميك وفلون إدوغا مروا كمغا وانا مسورغي أهولوري مروغن دانه من الله إميوغ دائمي حياتن سورغي مرو كندا ألوبوا فوانا ما حسابون إبامهم وفلون غس مروغن دانه men Allahu marun narakaga kandaluwa fawanama narakaga ahulwerin hiddatikama mayuskama ekoga e maqamuga ewagotu maruwegen dane ekama e mayuskamuga emihum marwane gote nun Allahu niwwafani e mayuskama go demiti bene goy mi hisaba swarge ahulwerin bes kommesserege birwarikamen owe mitanun anekka nikundan jehidaneti narakaga ahulwerin bes kommesseraka ummide kure timam mitanun nerubafana kamuga ehennames kambali bakariyege suraga narakya swarga detere genes maru katileve hisabun swarge ga ahulwerenge ufaverikan intihayat minumate den kendigen dana niumaten nok narakya ga ahulwerenge mayuskan intihayat de timam menden salam evane evves gotek no nanek em lobet izzateri akhunna akhton mi algon men aqida kan iman wa akhirat dog aqida mitanga mi zikur kurveni fursatu gelli mayusifa wa mihunge halat algon memmes duniyege hayatuga ghafil kama kurmatila finama fursatu gelli mayusifa mihunge terega e narakaga wegen dane miedu e fursatan emihun edewa ga dannawaruga allah subhanahu wa taala ga fallawanterikama diretiwantakam algon emmetivi duniyege hayatuga e naraka minjuwane amalu kurma debi fahi fursategga بركات رمضان موجود دوستكا ريتكوغا إن كم ريجا نركا من الله بيكم منجو كربا ميدو ألقوا من نعى فرصة تباي ألقوا من نعى باين أخوم بني ألقوا من نعى كلون باين ميهم بني دنيا باقي بيجن قصة إميهم ندين وناني هيوكو توكا ديا هيوكو كفروكا مروين قصي كمغا أنما إميهم ميدو آغا تريجا ودين دان إميهم نكا دين ألون إمبرياس هي أمر القرآن فرصة النك الله جي رحمة من الله algon men adiwas lahatta famibani e naraka menjukuro materi fursatek embima
فرصتك بينهم هيكوتك هفاجن فشاري أوه فرصة ألغن من وكيفين دان جه دانكم بلاغن هريها وقتك بس مان الله بيروت وتقواري هيكوتك ألغن من حياة بيت كرما هنگا الله سبحانه وتعالى علمنا يكمل توفيق نمبر قد دباش هذا وسبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.